chamanikab Jehova, kakoit sait nekakituye kibagenge asikinetkei lesson. Ketesetai kemi lesson number 8 ne noto eng betutab rani kemi lesson nelen Jeiso neitororot kosir tugul. Ko eng betutab rani ketindoi kiboitinik 4. Mamite Pastor Ngetich, ko eng yuto ketinye Arap Maru ne noto konetech lesson nebo Jumatatu. Sikomwoiwech kolen metitab lesson komwoe ne. Korup Pastor Nyalilen inetech eng betutab Kwoeng kasi ako Somok kasi kosokonetech kole mwoe ne lesson yoto. Korup Evelyn Tarus ne noto ko mite betutab Kwang'wan kasi anan kokonech summary akomwoiwech kole eng wikit nenyone kinetigei ne sikechobokei tugul kemi kibagenge. Ko ye makitou kemoche kebe kesaa asikobit kondoiwech Kamuktaindet. Ongesaa. Kamuktaindet Jehova netoror mising, kimeche kemwa kongoi eng saitab korake. Kongoi Jehova amu koiribech eng wikit komugul eng lesson kinetigei kong'ete ketou eng kitabutab Filipik agoi nguni Jehova kakibe kitabutab Kolosaik. Ko inyendet kanetindet ara kakisom Jehova ikonech tamirmiriet netilil asikobit konetech akoindoiwech eng koit chekosik tugul chemite ing'ony komugul. Kesome akot akicheket Jehova asikochi kamuget konai akenai Jehova eng kimne asikobit yekanyo Jeiso nyokomutech kakenai kimne eng ni. Kemwoe kongoi nguno akitebi kobotech eng kainetab Jeiso ne Kotiokindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising. Ko nguno kokinetkei abwoti ale kokitar lesson nebo Filipik nailen kokimi kabisa kakeit barak. Ko nguno kokakinakte keyopchigei kitabutab Kolosaik ne noto kinetech Paulo kora netomo komite koborwech neituitosech kipsengwet kobun Jeiso eng kitabutab Filipik akebe Kolosaik. Ko eng betutab rani ameche kenetkei tuguk somok eng yu ketou lesson. Ko metitab lesson komite Kolosaik 1:15 agoi 17. Ko komwoe ne lesson eng yoto. Kolosaik 1:15 agoi 17. Kolen inendet itondab Jehova nematogu, inendet nekisip kesich eng kit age tugul nekikitoi keyai. Amu kikitoi keyai tuguk tugul eng inendet, chemi kipsengwet, chemi kipsengwetishek ak chemi ng'ony. Tuguk chetogu ak tuguk chematogu, anan laitornatosiek anan kiptainotosiek anan paunotosiek anan kimnatosiek. Kikitoi keyai tuguk tugul eng inendet akobo inendet akobo tai inendet eng tuguk tugul akonamei tuguk tugul eng inendet. Ko kenatech eng yu Paulo koborwech ako Jeiso ne notok kole ng'o Jeiso, inendet nekakiker kele inendet nekikilya, kikiyai tuguk tugul eng inendet, inendet nekimi tai. Ko ikere eng yu kele eng yu komeche konetech kora eng lesson kole tos amune kokisorwech Jehova kosarunenech. Kamwa eng yu eng Kolosaik eng yotok kora 1:12 komwoe kolen, kameche awekchigei let yoto kolen Kolosaik 1:12 kolen okochini kongoi kwanda nekiyaech keeku chenyolchin keamde borornatet chetililen eng lapkeiyet. Ikere Jeiso yani ndakilen kanyone chito yu nyokointroduceni kole ameche aborwok
Jeiso ale Jeiso ko ng'o. Jeiso ko inendet nekimite eng taunet. Jeiso inendet nekikere eng kitabutab Old Testament ko kikiboru kikimwoe kele yani kayamiset, kokonech kayamiset ne nguno ngoit kitabut arorutiet ne leel kobit koek Jeiso noto nekakonyo nematinye kikiborchi Adam yekingobut Adam koborchi Jehova kole tun kisiche werit ne noto eng taunet 3:15 ko kikikonech kele nyone nenyokosarwech. Igere ile kimitei eng tai ako kikiyai ng'ony, kikiyai kiy age tugul, kikiyai akinye ko kiyoe Jehova, kiyoe Jeiso ko ki inendet nekiyoe. Ngiit Isaiah 9:6 komwoe Isaiah kole inendet nebo everlasting faith, yani kayanet. Akoborwech Mika nguno kole inendet yekisich kekure inendet Jeiso en Kristo. Akonetech koborwech tai kole akoi koit konyekesorwech. Konyokosarwech amune? Kasorunenech imenotet nekikangobut kebutye eng Adam. Koimenit emet anan ko keimenitu nekikitindoi itondo nekibo Jehova kingoyaech amu kikiyai kole Jehova ngeyai chito ko eng kerkeindonyo ketuekitu. Ingen kele yani kerkeindo ngikergei ngioit kole igeregei kole yani koborun pichait mekere tugul kole lakini kikitindoi kerkeindab Jehova nekikitindoi lilindonyi yekingeyaech ko yekainamech kakibutyi ko yeimenitu keeku kityo kiptamirmiron. Lakini kiker kipsengwet kole ingonyo ako kichamech nekiyaech neingenin kole angen awendi asiwek yekimite eng achek meche sikotesetai yotok Evelyn kokaname yotok ko kinyo nyokotebi eng achek asikobit kosorwech eng imenotet anan baunatetab shetani nekikakonemunenech eng baunatetab Jehova asikokonech kayamiset ne notok kinyoru katiaket ne leel akenyoru yani kainaik anan kekonech keeku kekurenek lagokab kap Jehova amu kikitindoi itondab kap Jehova keeku lagokab imenotet konyokosorwech Jeiso nyokonemwech eng yotok koek inendet ne kiyaech akoek inendet nenyokosorwech. Nguno ko Jeiso ne noton nekilen inendet Jeiso nekinyokosorwech ko inendet nekiyai tuguk tugul, tuguk chetogu ak tuguk chematogu. Inendet nekimite eng tai ako inendet nekinyo nekikere nguno komwoiwech Paulo kole ki inendet nekinye ako inendet netindoi kosorwech. Nguno inendet ko Jehova eng tugul matindoi nokilen tesya anan tindoi yani kiy age tugul nekikiyai kobunu yotok nokilen bunu yani mang'une beek kondab sobet kiy age tugul ko inendet. Ako inendet nenome kiy age tugul. Inendet neiboru Jehova nematogu nemakikere eng togochikchok. Ko nguno keteb kele amune sikele kinyokosorwech eng imenotet, amune asikochamech ne notok kinyokonyo akoi ng'ony nyokonetech asikebit kewalake. Amune sikoborwech nyokoker kole kararan nyokoborwech kap Jehova nematogu akoek inendet nekinyo nyokoek agenge eng achek. Igere ile Jeiso kokergei ak Jehova makisich inendet nga kimite eng tai. Igere ile kinyo nyokoborwech chomyet, koborwech baunatetab Jehova asikobit kewalake akesorwech kemong'une imenotet. Ko agere ale notok nekonech sikemong'une asikiyan Jeiso
akemwa kongoi eng sait age tugul amu inendet ne kiyaech, ako inendet ne sorwech, amu inendet ne imuchi koribech akoi keit betut ne kiwalech keeku ye kikiu eng tai. Ameche kebe Jumapili nelen itondab Jehovah nematogu. Ngotko mitei mwalimu nemuche koteshi, komuche koteshi ng'olionyotok amakinakte Jumapili. Ko Jumapili koborwech itondab Jehovah nematogu. Ko ki eng Johana agenge koitet agenge somok koborwech eng yotok keyai. Ako kora ameche isoman taunet agenge koitet 26 akoi 27, taunet agenge 5 koitet 3, Korindoek agenge 15 koitet 49, Korindoek 2 koitet Korindoek nebo 2 3 koitet 18 ak Ebrainik 10 koitet 1. Komeche kenai kele itondo ko ne? Neiborwech Paulo koborwech kole itondo nekiyai Jehovah eng kerkeindenyo kakenai eng taunet 11 koitet 26 akoi 27 ak Korindoek 3 koitet 18. Ko kikiyai achek, kikiyaech eng itondab Jehovah neiboru character nebo Jehovah nebo chomyet, nebo yani keyai ingen ae biik karishek lakini keyai chito ko Jehovah akoborwech yani keyai kilene relationship nature nebo Jehovah yani neituitosech. Ako ikere eng yotok kole inetech kora kele Jehovah anan ko Jeiso kowalech asikeeku kekerkeitu ak Jehovah inendet amu ki inendet ko ki ngiker eng yotok Korindoek nebo 2 koitet 3 koitet 18 koboru kole kiwalech eng betut ye kakinai Jehovah akenai ako kotililech amu kikakeng'emake akobo kobarech kong'emech tengekto. Ikere ile Jehovah eng yu kokanyokoborwechkei asikenai Jehovah akemach ketokchigei kewalake. Aya ko itondo kora iker ile nguno kapchi ngesich lagok kenae kele lagochu kobo kap ano, lakwani kisiche ano, ile ngiker ile oye inye ibo kap Cherimbor kokeikero inai ile abunu kap Cherimbor akingen Cherimbor ko kisiche ng'o asikosich ng'o sikesicho inae ile kikimi laindap kou nguno kap Adam ko kingosich Adam kosich Seth ako kikergei ak kwan ko kikitindoi akot akichek kingesiche keyaech ko kitindoi itondab Jehovah. Ara koborwech Paulo eng yu kole eng yu ko kikebutye, nga kikebutye ko kinyo kipsengwet asikoborwech ne nyokotoret kochobech keweke ole kikakebutye asikeweke konyon anan ko family nekikimite asikobit kenyapanech keweke amu kinyokowalech Jeiso kwalech korotikchi. Ikere ile itondo ko ngele itondo ngap itindoi title deed kele ibu itondab anan kilene copy nenyinet ko kergei ak title ne original. Ko nguno ikere ile iborwech Jeiso koek itondab Jehovah kikeng'emake ko kanyokochobech kotoretech kemong'une imenotet. Ko eng yu amu wendi sait ko chang tuguk chekemuche kenetkei eng yu. Kenai kele Jeiso ko ne kanyoindet kiyaech eng tai koek Jeiso nekinyokoyaech inendet neingen kiy age tugul nesobeng'ung nekiyoe kong'ete sumek akoi kelyek. Ingen kole koristo netya nemakat eng betut nemakat
bichu tugul chemi ng'ony kotindoi koristo neyomei. Ingen kiy age tugul neooksei ko inendet nga makikere Jehova ko inendet nekinyokoborwech ko akosorwech asikosorunenech eng tengekto nekikimite ako inendet neiwekchinech kwanda akokonech itondab konyo nekikimite ko eng yotok ikekere kele eng kolosaek 1:17 koboru kole Jeiso yani ko inendet ko Jehova, yani inendet tugul eng tugul ko Jehova ako inendet ko sorunindet ne notok kinyokotonon ako kinyokwo akoi kimurtoiyot asikobit eng kimurtoiyot ko kikikartat asikikochi ingatiet nekilach koek laitoriatab sobondanyo akoek inendet nekakikochi koek laitoriat ne ki laitoriat amakibutyi akonyo nyokoek agenge eng acheket akonyokwo kimurtoiyot akowek kokakikochi eng yotok kingilokyi ingatiet ko kikikochi koek laitoriatab Yahudi lakini laitoriatab chitugul eng sobondanyo ko ameche akochi mwalimu nerubei ako ngotkomite kiy nemoche kotos kautye anan komaamwa atoche oteshi eng yotok. Kongoi mising asikobit ketestai eng yotok. Lilian ngamwa kangisoman akobo Jehova nemotou abwat kit nekimwa Jeiso eng siret nebo Johana 1:1. Kamwa Johana kole eng taunet kokimi ng'olyondet ako kimi ng'olyondet ak Jehova ako ki Jehova ng'olyondet. Ngimi 14 komwa kole aki eng ng'olyot borto akomeny kwenunyo akiker toronatet neo nekikiinegei kobunu kwanda nekinyitat mieindo ak imanit. Ingeker eng yu kekere Jeiso ko kerkeindo nebo Jehova. Tindoi borto nekergei ak Jehova amu Jehova ko toror, Jehova ko tamirmiriet, Jehova kobo koikeny. Jeiso kou notok akine. Sikesor chichi nekakolel naane ko kinyolu Jeiso eng toronatetab kwanda, tikikanyo Jeiso eng toronatetab kwanda notok komami chi nekitanyoru sorunet. Iwe kitabutab Ebrainik 12:29 kale mami chi nekikoker kwanda amu Jehova ko maat neigesu. Anga makimuchi ketuye ak Jehova amu achek ko kikitekenech tengek. Kingomimiech Jehova eng Adam eng borto ko kikimimiech eng itondo ak kerkeindo nebo Jehova. Ak kingakolel Adam kwam logoiyat nekikale Jehova etan meam, kobutok tilyandit nebo toronatetab Jehova nekitindoi Adam ak Jehova koek Adam Haji ngur. Notok amune sikocheng Adam ngoroik chekipkocheng sogek. Sogek ko imanit nebo chi neitieme iung'egei Jehova. Ko kingakoistogei tuguchotok kocheng Jehova kole asorunondoi ano chichi tindoi Haji ngur. Kolach Jeiso bortab chichi eng sigenyi nekikisich eng Maria. Kolach Jeiso itondab tengek sikobit keityi inendet tengek nekata achek sikobit kesorwech eng inendet. Nitok kokonech kamang'unet kenai kele anga Jehova ko toror mising. Melen kiboisie Jehova or nebo magendo eng sorunenyo. Kiboisie Jehova kosub tetutik tugul lekisorundoi chichi nekikolel. Sikobit korib Jehova torornatenyi eng werit akobor kole weritnyi ko nenyi kora. Tomo kowalak matingikolach buri neptengek. Kongoi. Kongoi mising. Kongoi Pastor atoche Arap Maru ne notok konetech eng betutab Jumatatu. Arap Maru, karibu akimwaiwech ilechech
lesson nebo Jumatatu komwoe ne asikobit atebenen maswali oeng en yu. Kongoi Lilian. Lesson nebo Jumatatu kometinyi komwoe kole nekisip kesich eng kit age tugul anan eng oret age nwokindo ko kiboretiet. Kongoi missing. Ko maswali nomoche atebenen Aramaru ko sinetech iwolwech eng yu ile ne kaguyetab keek kiboretiet. Ako nebo oeng kekundoitoi ano Jeiso ne kiboretiet. Kongoi Lilian. Tebutiet nebo tai nekale ne kaguyetab keek kiboretiet. Nekit ko tebutiet ne eng katugul kingen achek kele kiboretiet ko ng'o ama nyolu keba missing keelesan kele ng'o kiboretiet. Kiboretiet ko ngorikyok kingen kele lakwet ne kakisich netai. Ki atkinye akot komite lagokab Israeliek kele kameche kikes kiboretok asikobit komong lagokab Israeliek eng olimbo Misri. Ko ki taita age tugul nebo ko nebo kapchi nebo tuga nebo ne ko kinyolu koek noton ne kame asikobit koborge ng'oliotab Jehova anan kimnotetab Jehova ne magat kitye lagokab Israeliek koba emetab Canaan. Keker eng yutok kiboretok kole kingende. Lakini kimeche kiro rani kiboretiet eng oret ne ng'ololi kipsengwet koboru Jeiso ko kiboretiet. Keteb chito age kole kongele yeng'ololi akobo kiboretiani nekale nekisip kesich eng kit age tugul keng'ololi akobo Jeiso. Komuch kobwat chi kole anga Jeiso ko kiboretiet nekisip kesich atkinye kokisich Maria ak Joseph. Kelechigei kakikuye notok eng oretab oleu achek bitenyo nengesich lakwet neo nga ko kiboretiet. Ko makimeche kiro notok rani, kimeche kiro rani eng oretab kakuyetab kipsengwet. Nemeche kong'ololwech kipsengwet keker kiboretiet eng oret neter. Anan komuch kobwat chito age kole kasikemwa kele Jeiso ini ko kiboretiet komana chi kokakisip keyai inendet amakiyai tuguk tugul. Kele achicha kimeche kiro kele tos kikiyai anan kiyoishe inendet. Kenyoru kakuyetab kiboretiet kele ng'o. Eng yu kekere kitabutab Kolosaik 1:15 none kakesomani eng tai. Lakini ameche asoma keberta nebo tai kityo yekinoe kele ne ng'oliondoni nekale inendet itondab Jehova nematogu. Amune asikoek Jeiso kiboretiet ko amu inendet inegei ne itondo nebo Jehova nematogu. Kale inendet nekisip kesich eng kit age tugul nekikitoi keyai. So itondo Jeiso nebo Jehova ne mamitei kiy age neimuchi koborwech Jehova iborwech Jeiso amu tindoi itondo nebo Jehova. Eng yu kemeche kiro itondab Jehova asikobit ketestai kikuye Jeiso nebo kiboretiet. Eng Johana 1:18 komwoe kolen mami chi nekiker Jehova ole kikoi. Kale king'ong'wech inendet werit nekikiinegei nemite ketab kwanda. Koborwech Jeiso ko inendet neking'ong Jehova netom koro chi. Kale king'ong'wech werit. Kang'ong'undoitech ano werit kenai Jehova. Kele kang'ong'wech amu tindoi atebet nebo Jehova inendet. Kolechech eng kitabutab Johana 10:30 kole ane ak kwanda ko ki agenge. Kero kobor kele kamune asikekure Jeiso kiboretiet anan netai nekisip kesich ko keborwech tilyandit, kaboisie tilyandit nemite eng kwenetab Jehova ak Jeiso kole inendet ak Jehova ko agenge. Amu tilyanditab werit ak kwan ko noton nekayai kikochi Jeiso koek kiboretiet amu tilyandit neting'egei ak kwanda kergei ak kwanda eng or age tugul amami ole kibestioitoi. Notok amune asikoek netai amu ngiro inendet ko kakiro kwanda koek netai nebo kit age tugul. Ngiro kale Johana 10:4 kale inendet nikikokero kale kokikoker kwanda
amu ami en kwanda ak kwanda en gane. Ami te ingorita kwanda, kumite kwanda ingoritin nyo, kwa hivyo ane ak kwanda komakibestosi tiliani nitok nekiyai Jesu koek kiboretiet en kotab Jehova. Kongalalwe kora nakasoman dalian name kotasoman kitabutab Isaiah. Isaiah sokol koitenyi kolo. Kale amu kakisikwech werit. Kakikonech no amu kakisikwech lakwet. Kakikonech werit. Ak tinge inendet paunatet kikienyi. Werini ne lakwani ne werit kotindoi paunatet. Tindoi paunatet eng tikikienyi. Kale ak kikure kanenyi kwangutiet. Kwangutiet Jeiso amu kityeme ketestai kenetkei koteko tugul ak kenai Jeiso ngore nebo kwangut. Yekitesetai kekitu kiptamirmir kenai Jeiso ak kekere kele ngo. Nenoto amune sikere kikuitosi ra kenai kele kakai inendet ak kwanda ko agenge ako kiboretiet. Kale katestai kole kainenyi kekure kwangutiet, kikure kirwokindet, kikure kamuktaindet nebo kamuktaet ak kwanda nebo koikeny paunindetab kalyet. Ngele kwanda ko kakwo koek kokerkeit ak kwanda ne Jehova. Noto amune sikose kolen ane ak kwanda ko kiagenge. Kwamu weri kakisich kotindoi tuguk chetindoi kwan. Koek kiboretiet nitok amu kerkeindanyi ko kerkeng nebo kwan. Kakachuk komwa Lilian kole ngesi lakwet kokiro Lilian kele chebo kapcherin boranyun no. Kokerkeit kele kamu kakikeri tondo. Kekeri tondo Jeiso kokerkei ak nebo Jehova. Kekure taita en kotab Jehova. Haya, konyo ng'aliotab kitabutab tunokab kalasunet 89 kaityen 27. Kekere akot Daudi ko kiweritab Jese. Ako kiwerit namba 8 eng lagokab Jese nekiming'in. Lakini kanyi kekure taita nga kiming'in. So kokonech kenai kele kakama lazima koek taita eng sabet nebo tamirmiriet. Koma lazima koek taita nekaship kesich eng tai. Kaek taita netindoi tilyandit ak Jehova. Kalengyu eng tenokab kalasunet 89 kole aya inendet koek taita nyu koek kosir laitorinik tugul chebo ng'ony. Kale aya inendet koek taita nyu nga kimakisich eng siget nebo borto kobo tai, kikisich kotoet ko kiyai inendet koek taita amu tilyandit netindoi ak songwet. Kokonechas kikuye kele kaka Jeiso amu tilyandit ak atebet nekerkei ak nebo Jehova kekure inendet taita. Haya, kalengyu Matayo 1:23 kole kakisich werit kikure kainenyi Emmanuel. Kale yekiwech koni mi Jehova koboti. Kaka yekiker Jeiso komi kwenunyo komi Jehova yuto kora kobotet amu inendet ak Jehova ko agenge ako kerkei ak Jehova eng kitora eng ole teptoi eng atebenyi tugul. Kemwa kele kaek taita amu tilyandit netindoi ak Jehova. Mamu kikisich eng siget nebo chito neuyo kikisich Maria ak Joseph koek taita. Ajija kiek taita amu itondo netindoi nebo kipsengwet ako inendet kwanda nebo agoi ako yomu eng tuguk tugul. Kebwa tebutyo nebo aeng kele tos kikiyai koek agenge chekichetai ishepkei asikoek taita eng icheket chikibo tai kele ajija. Kumoe kitabutab Yohana 17 koityen 5 sikenai kele kaka Jeiso kimekeyoe simale chi kinetai chikeyai ajija. Kale ak nguno Baba itororo eng inyendet inyegei eng torornatet nekiatinyei
kemi tuwai kotom kobit ng'ony. Ha, kimi Jeiso ak kwanda kotom kobit ng'ony kotindo torornatenyi. Ne torornatok ko kimeto torornatenyi nekimite kipsengwet akonyorgei asikobit nyokolach chito borto nebo chitondit asikobit kosorwech. Kolechi kwanda as nguno baba itorora as torornatet nekiatinye atkinye kemi tuwai kotom kobit ng'ony. Kingotom kobit ng'ony komite Jeiso akimi ak kwanda. Mamwochi Jehova kolechi itororo eng torornatet nekikekono yo. Ilechi itororo eng torornatet nekiatinye kemi tuwai. So kimi tuwai ak Jehova maage mayautiet lakini yaindet. Kokonech ng'olyondoni kakuyet kenai kele kaka Jeiso komakimwoe kele nebo tai amu kisib keyai tuguk tugul achicha. Komakakuyet tamirmiriet notok nebo kipsengwet nemakwech. Makwech kikuye kenai kele inendet ko taunindet nekiyai tuguk tugul ako inendet yaindet. Kaitet Johana 1:3 kale kikiyai tuguk tugul eng inendet. Kale kimakiyai kiy age tugul nekikakiyai nekimayai inendet. Kwa hiyo korot age tugul nekiyai netogu anan ko matogu kimnatosiek chemitei che koromen chebo tamirmiriet ko kale kiyai Jeiso mamite kiy nemakiyai neikere nguretab asista ak nemakimuche koro konyekchok nemitei tai koexisteni ko kale kiyai Jeiso yaindet nebo tuguk tugul. Kenyoru Jeiso ko kimite taunet, kenyoru Jeiso ko yaindet inendet mwenyewe, ak kenyoru Jeiso as eng yu eng tabutab boisionik 4:2 ko sarunindet nekinyo kosorwech. Koek sarunindet. Pala mami yetunet eng chito age tugul. Amu mami kainet age eng kuretab kipsengwet nekikikochi biik ne kanyol kesarunenech. Nitoni ko kobate kainetab Jeiso inegei. Kingep kometo torornatenyi kipsengwet kochorgei anyokolach chito anan bortab chito kesich ko lakwet komanyurut asobit kowalenechkei eng oretab meet akoi kenyoru sabondo eng korotik chekitundagei. Eng notok koek Jeiso sarunindet amamite chi age eng kuretab asista. Ndaikarab ko yautiet Jeiso nekikiyai ko kimatemuchi kosorwech. Notok amune asikemwa kele kiek nekesunotkei, kichorgei ak torornatet kometo torornatenyi akonyok tililindo tugul akonyokolach kityo bortab chito asikobit komuch kosor chito nekiakobuchi tengek. Kale kimayai tengek ine lakini kikiyai inendet koek tengekto akoba achek asikobit kenyoru sarunet. Eng notok kenyoru ng'olyo nebo let nekale king'ep kosorwech as Jeiso, kale koek as netai, kale firstborn, kale tongoaniat nebo tai nebo ichek cherutos. Kenyoru sabondo Jeiso yeite amu king'et eng kererit king'ep kome kebar inendet kome akong'et. Kale koek firstborn anan tongoaniat nebo tai nebo ichek cherutos. Isib kong'et koek nebo tai nebo ichek cherutos. Kolosai 1:18. Kale taunindet tab chekimong eng chekibek Jeiso Kristo ini. Kiboretiet nekisib kesich eng chekibek. Mamite chi nekasib kesich eng chekibek kobate Jeiso. Yeite koek nitok nekinyoru nekaterterisiet amu kikisich komong eng meet ak tebe sabondo nebo akoi. Asikonyor ichek tugul sabon cheiyoni eng Jeiso ini chekakesich eng siget nebo aeng, siget nebo tamirmiriet nekakisiche eng Jeiso eng oretab sarunet. Eng notok koek tongwaniat nebo ichek cherutos ak koek katerterisiet eng ichek cheiyoni eng inendet. Tos mi chi netindoi tebut anan ng'onet tesei eng Jumatatu amu kawalu tebutik chotok aeng. Kongoi mising Arap Maru amu kainetech kenai Jeiso kele ka ingen biik chechang kelen kikisich kou chito ngachek ako kakenai kele kakimite eng tai ako Jehova ako inendet nekiyai tuguk tugul chekikiyai ako inendet laitoriat kaikonech koeku kenai kele kaka keku kiboret eng maamu kiboret amu kikisichin amu yekingen kenai kakoek kiboret koek inendet cheboto
chekimeyo ako inendet nekishe kong'et akomwa kora eng kitabutab ng'ang'utiet 1:5 kolen ak chebunu Jesu Kristo nebo oriat nebo iman baita nebo chekikobek ako baunindetab laitorinikab ing'ony. Iker kokeny ile kakitindoi amune siketaptosi ako amune sikiyoni Jeiso asiyekanyo nyokomute kipsengwet. Ara anyun kakibe betutab nerubei 2 kasi atoche Pastor Nyalile mwaiwech kele lesson neinetech eng 2 kasi kolene ko amuchi kora atebenen akoi imwa ko 3 kasi samwa tebenen maswali inetech eng yotok amu abwoti ale imuchi summarizen tugul safari moja musait. Kongoi mising, kongoi Lilian. 2 kasi komwoe kolen metitab borto ne kaniset. Ako 3 kasi komwoe kolen taunindet inendet ne kande metut. Kongoi mising. Ara anyun Pastor. Woi. Amune sikole Paulo Jeiso metitab kaniset. Tebutiet nebo 2. Amune sikimwa Paulo kole borto kotinye kebeberwek chechang ako agenge. Tos une kanisetab Jesu Kristo? Kongoi mising. Tebutik chotok konekit konamegei kibagenge. Amu yekeng'alal akobo ngomwa chi akobo borto, ko borto kondochin metit. Chi nekatelel kabisa ikere metit, mekere ngot kelyek amu kelach longit anan ko kelach marindet komekere leu borto. Akoi ikere metit korok itaune metit. Kole itaune metit ikere leu konyek, leu serut, leu kutit, leu itik. Ak nebo aeng ikere kora ibiker sumek ak ikere lekitepto chito. Ingen ile kinyite anum toget. Makoi inyite anum keldo. Ngoker itabatai, koker kimasin, ko makoi inai. Akoi kotorchingei toget. Ko ngiker toget ko koloto lemi metit. Kang'alal sirutikab Jehova eng siretab Paulo akobo metit. Ko kamache kityo ngamwa kitikin leu metit. Kimwa chi nebo Kiingereza kole metit ko command center. Yani yotok mi injinit. Mi muguleldo man kopire korotik ngolin kondoi kimasin, lakini korotik cho kipire ngolin konyolu korok koba metit. Sakong'et metit kopcheita. Amu lemi metit komi kiy age tugul. Nakimwa kele mitei 5 senses. Mi konda nekere, mi itik chekastoi, mi kutit, mi ng'elyepta neng'ololi. Chit makoi inyoru chi nematindoi metit. Kotityem besyo eng kipkel neya otuye ak chi nematindoi metit. Mongen ale iteleli. Akoi labat. Amu korok chito nematindoi metit ko chi iman. Angu konomwo. Angu ma chi nesabe. Kang'alal Paulo komwa metit ne kaniset. Kou yekeonye borto. Amu borto kwerchei metit. Kwerchi metit borto. Sikobit kosop borto koba keunek, ing'alal, ikaste, ikerte, ko kwerchi metit. Metit kotindoi kundit nemi orit. Kunyutik chemite orit kotindoi terta. Terta ko no kikure Kiingereza skull. Ko skull nekarib chito koribei tuguk chemite metit. Metit kotindoi wainik chetindoi spark nelale maat. Kwerche kebeberwek chebo borto, tigitik tugul ak mongoshek chemi kebeberwek chebo borto. Ko kwerchi metit. Betut nekasis metit nemakokwai kiy komakomi litabe. Kimwa chi kole eng somanet kele anga itik chu kikostoi kotoreti kei ak kundit nemiu nekikure medulla oblongata. Medulla ini kotoreti oretab batet.
oretab batet kotoretin ibalansan. Imbuch iwendi ku kibokitiot kergei ak chi nekakoe mayek, nginyoru chi nekakoe mayek ko kito neoe mayek kobendi mayek sikoyen ing moet, koyenji kundit nebo batai. Koyenji kundit nebo batai kokwer kelyek ak kokwer itik. Kokakwer itik komakokostoi itik komie, kokwer kebeberwek chebo borto komakoendoti chito. Igere kotieni chito masi ak masi amu makoboisie kundit. Kang'alal sirutikab Jehova akobo kamanutiet nebo metit nebo kaniset. Kele ngomakweri Jeiso nekakomwoiwech Aramaru kele inendet ko taita, inendet nekimi ak Jehova ako Jehova inendet. So makoi inam Jeiso koterit ak inam Jehova inde taban yu. Kikobesio biik chechang Jehova kole Jehova kwanda ak Jehova werit koter. Keboisie kanetisiet nebo lembech nekikure Trinity, nekinyo koboisie biik Trinity kole Jehova komami Jehova nebo iman, mami Jehova werit ako mami Jehova tamirmiriet. Ako tugul komitei amu kimwa tindoi kebebertanyi Jehova, tindoi kebebertanyi Jeiso, ako tindoi tamirmiriet kebebertanyi noe. Jeiso kokanyo ing yu ko taita nebo Jehova. So koborwech konendet ko metit nebo kaniset. Barunoikab Paulo eng kitabutab Efesoek ak kitabutab Kolosaik ak Filipik. Ameche kityo asoman kurgotik che ngeringen sikobit awol tebutyono ketebena. Eng kitabutab Boisionik 1:22 kokamwa Paulo ng'olyo neuni eng ng'olyot nebo kamanutiet nebo metit. Kale eng 1:22 eng Efesoek akinde tuguk tugul tuguk tugul kokasit eng keldebeshaikab kelyekchik akokochi inendet koek metit eng tuguk tugul eng kaniset. Kale kinde Jehova werini Jeiso koek inendet nebo tuguk tugul chesoptos amu yoindet inendet. Sikobit kokasit inendet akonde tuguk tugul keldebesaik ko kelyek chebo Jeiso. Yakonde keldebesaik, inge keldebeshet ko keldo yo kaek flat, yo karugul, yo itieche kweyot akoi sikobit kotoretin itilil. Kokale Jeiso inendet kokende keldebeshet nebo keldo ing yo bounatenyi sikobit korib kaniset. Mami chi netou kaniset inegei nemami Jeiso. Ingitou kaniseng'ung ko neng'ung inyegei amu matindoi tilyandi kaniset neng'ung ak Jeiso. Ako tindoi tilyandi sabeng'ung Jeiso nekitach ak kamang'unet nebo kaniset nebo Jeiso. Ng'olyonoto nebo oeng kasoman kurget age nerubegei ko kitabutab Kolosaik. Kolosaik 2:10 komwa Paulo kora ng'olyondoni koteshi kit nekamwa. Kole Paulo akikiyaak oeku chenyitotin eng inendet ne metitab baunatet tugul ak kimnatet. Kale kikiyaech keeku chebo inendet amu inendet ko metitab tuguk tugul. Inyoru mbaronokab Paulo ng'olyon nekilen metit ab tuguk tugul eng inendet koboru kele mamite tuguk chekichop Jehova eng sangutab Jeiso. Kot komi sobet neketindoi ko Jeiso ko metitab kaniset. Kou bortonyo kondochin metit. Ko borto ngondoiwech metit kondochin borto tugul. Jeiso ko inendet ko toronatetab Jehova. Inendet nebo sobonwekyok chekitindoi. Sikobit kokimit kaniset akosob ko Jeiso ko taunindet nebo kaniset. Ko kingakonde Jeiso koyonye Jeiso kora kandoinatet nebo kapchi kole boiyot nemanung'otiotab kapchi ko metit. Kou Jeiso ko metit nebo kaniset. Ko kwondonyi ko toretindet. Ko kingakoboisie Jehova tuguchoto kotuiyo sobet nebo kapchi ak sobenyi ak sobetab kaniset. Kele sikobit konyor kaniset kamang'unet
ko amu Jeiso ne inendet taunindet nekilumda kanisetab Jehova. Tebutiet nebo oeng. Eng tebutiet nebo oeng koketebena kole amune sikimwa Paulo kole borto kotinye kebeberwek chechang. Kou ye kakemwa, borto kotindoi kebeberwek chechang, tindoi eunek, tindoi itik, tindoi serunek, tindoi mami kebeberta neleen borto kalya sikoima konda amu koker. Makoi besho kole konda kalya siker yonye anan kole eut kekere ne kalya siker ako tugul koyoe coordination. Kit nekakoker konda kolechin metit ngebe, koker kole kakebe eun, kole kelyek ngebe yotok, kole borto ngesut kebe tugul. Ko kiker kosutegei borto kobendi kot koite yotok amu borto koyoe coordination. Kit nekakoker konda ko yot. Kergei nguno ak chi nekwerie karit, amu chito nekwerie karit iboisie konda mising ak iboisie itik. Ko kito nekekas eng barabara ak nekeker ko keunek chetoretin inam steering. Ko eunek kokere koyoni tuguk chekamwa konda. Kolen kundit soso lekibendi ko oret notok. Onget keldo kotyech brekit anan kotyech mwaita. Onget suwet kotebi komie kosise ngecheret. Kebeberta age tugul nebo borto kolen soso kobiru surut. Lakini ngot koyam moet ako morori moet ako makararan kolechin ya kasit makibendi banda. Ameche korok kebe kemuny sikobit atulian moet nekakoima. Kolechin metit mami banda nekebendi ya koreni ako meche kerib moet. So coordination nebo borto tugul kotoretigei koker kole kakirib borto eng kebeberta. Kou notok kanisetab Jehova ko chang kristianik. Chang biik che terter ako tugul kokibwa kotuyogei eng metit ne Kristo Jeiso. Nengeyan eng Kristo Jeiso ketindoi kamang'unet amu inendet neituitosech, inendet neribech, inendet neyoe tuguk. Nguno amune ko biik che terter eng kanisa, kitindoi chepyosok, kitindoi boisiek, kitindoi neranik, kitindoi lagok chemengechen, tugul ko kiteche kanisetab Jehova. Metit neo ko kaniset. Ko mutai ngemi kanisa ketindoi kandoik. Ko kandoikab kanisa kokase Kristo. Kong'et Kristo kokochi kandoik kimnotenyi. Kong'et kaniset nebo chepyosok, boisiek, lagok ak neranik kekasit kito nekamwa kandoik chebo kaniset amu icheket kokikondochi Kristo. Kokimit kaniset akotestai kanisetab Jehova. Kongoi pastor eng ng'alek chekainetech amu metit. Ole kikitebe lakwet age kelechi tos mi chi anan tos mi kiy neimuchi kosob amatinye metit? Yekaketil metit kole lakwet angen, kole solopchat komuchi kosob. Solopchat inegei nemuchi kosob. Lakini masobe maiti. Ikere kityo kokwarkwarani kidogo kole, lakini baadaye kome. Iborwech kole ngot ko mami Kristo eng achek komakisoptosi. Yani kimuchi kiberberigei kou solopchat kele kisoptosi lakini kikwarkwarandosi kidogo lakini meet ko nekibendi. Ko kongoi eng yotok sikenai kele ko naenyo ko Kristo. Sikesoptosi ak keyai boisiet kuyo kaimwa ile chitugul ngokoi konda, ngoi serut, ngoi ne ketindoi boisiet ne agenge asikobit kilul lapkeiyetab Kristo ne noto inendet ne metitab kaniset. Ko eng kosomok kasi pastor ko kakemwa ile metit ko kalen taunindet ako konda metut. Kiekundoito ano Jeiso taunindet ak konda metut? Nebo oeng, tos ne nemakat kewal sikotok torornatetab Jeiso eng sobonwekchok? Kongoi mising. Tebuticho ko nekit ko ng'oliot no kitoune eng tai ko kakonech kenai kele Jeiso ko taunindet. Kakenai komie kele inendet nekitoi tuguk tugul sikosopcho. Amu eng sigetab Jeiso komwoe kole eng sirutikab Jehova. Ngiweke kitabutab Isaya 7:14 kole okeru manachi berkeiyat.
Mami chi nekikokas bergeya netomo ketun anan bergeya netomo konyor manung'otiondenyi kele siche lakwa. Memukoksei. Ko amu kale sirutikab Jehova kale manachi bergeiyat neiboru kele matindoi ito nebo chi. Bergeiyandani kotindoi borto. Akonyo bergeiyandani koek inendet nekaboisie Jehova koname keswot nesobei ne Kristo Jesu. Koek inendet nekanye kekochi sobetab Kristo sikobit kolach bori neib chichi eng bergeiyandani. Ya kolach borib chichi, ko chichi kotindo ito nebo chi. Tomin mirien Jehova ini nekanye kochut kebergeiyat ko kolach bori nemei sikobit koib borto nebo kipsengwet eng inendet eng bergeiyat. Komanach nakamwa arap Maru eng Mathayo 1:23 akesich akomanachi bergeiyat akosich werit. Akekure kainenyi Jesu. Ngewal ko Emmanuel. Emmanuel ini ko Jehova eng achek, Jehova eng biik. Ing tebuteno kergeindab Kristo Jesu ing taunet agenge komwa kole ing taunet ko kiyai Jehova kipsengwet ak ng'ony. Inendet ne kiyai kipsengwet ak kiyai tuguk tugul. Nginyiwe kitabutab Kolosaik 1:18 komwa Paulo ng'olyondoni kosube ng'olyot nebo taunet agenge. Ak inendet metitab borto noto kaniset, inendet taunindetab chekimong eng chekibek sikobit koek neo eng tuguk tugul. Inendet taunindet, inendet nekiyai tuguk tugul. Inendet metitab kaniset, inendet yoteyotab tuguk tugul. Jesu ko taunindetab tuguk tugul. Inendet nekitoi age tugul. Neiboru kele angasarunenyo eng achek biik komakitindoi kimnot age tugul kewalke. Ako kikwai Jehova tugul eng inendet. Ko ngitestai inetkei mising inoe kele Kristo Jesu nekinyokolach borto akoek inendet nekergei ak achek. Yokomut bori akoi kimurtoiyot. Kimurtoiyot nekinyokome. Meet nekinyokole ng'atutiet kiptengekiot age tugul nekikolel konyolu kome. Kiistoito ano tengekto nemi kiptengekiot? Ko kinyolu Jehova ne taunindet nebo yaet nyekeyai chito kokeny nebo oeng eng siget nebo bergeiyat nekosich werit. Siget netai anan yaet netai ko kibutok amu Adam nekilel. Walet nebo sarunet nebo oeng eng yaet nebo oeng nguno nekure Kingereza redemption. Netai kekure creation. Nekile Jehova ae chito eng eunekchu kwai Adam ak Hawa. Nebo oeng kakobut chito Adam nyokong'et Jehova koek taunindet kokeny. Kolelit, melen kelelit kityo konde barak. Lakini meche koisto atebetab chito nekikobut eng Kristo Jesu. Sikomong keswot nelel. Komwoiwech kele kime Jesu ako betut nebo somok kong'et. Notok nengosikchi eng muguleldonyi kebatisoni. Kergeindo nguno kabatisanet nemwoiwech kitabutab Romanik 6:3-4 kele ngakoyan chi Kristo Jesu ko kabatisanet ko oret agenge nebo meet. Amu beek chekab kebatisanen kendoin beek orit. Kebatisani chito nekakome. Makoi bitub chito netomo kome. Amu ngitub chito netokosobei angot eng sandukut kotwoitwoigei amu tokosobei. Ako kitube chito nekakome amu kakokes chechik. Kotokibar kansa chichoto. Komakotindoi kimnotet kansa amu kikobar. Kikokes chichoto. Taite besho keng'et chichoto. Ko ngemwochi kele kansa kole kibara. Ako mameche koroto kure kansa amu kibara. Jesu ko kinyokobare koisto tengektonyo eng meenyi. Ya king'et koboto Kristo komakeboti tengektonyo nekibarech akeboti Kristo Jesu
nekisoruwech. Eng kebeberta nebo tebutiet no, Jeiso ko taunindetab tuguk tugul. Ako mami kiy nema Jeiso nekelen kirakta. Ng'olyot age nebo komonut eng yu kenai kele Kristo ko metit nebo kaniset kou kakekas. Inendet taunindetab tuguk tugul chemiach. Inendet nebo torornatet, inendet nebo imanda. Singtun eng kipsengwet kotun kolen Jeiso atindoi tupchosyekchuk. Mwoiwech sirutikab Jehova kele anga tupchenyo netai ko Kristo Jeiso. Inendet ko kiboretiet nenyo. Ko kiboretiet koboru kele chi ne kiboret kotindoi chetupcho. Ko chetupcho ko icheket chekikisich eng gai. Jeiso kiboretienyo eng kayanet. Achek kristianik chekiketach Kristo ko kiwerik ak tibik chebo bounatetab Jehova. Ngotelel Jeiso eng kapkirwok kolen oruju tupchosyekchuk ak chepkametisyekchuk chekikosik. Tebutiet nebo aeng Lilian. Ko tebutiet nebo aeng kole tos ne anyun nekimuche keyai nemakat kewal sikotok torornatetab Jeiso eng sobonwekyok. Chang tuguk chenyolu keyai. Korong netai ko keyan Jeiso koek cheptindetab sobonwekyok. Noton ne taunetab tuguk tugul. Ingiyan Jeiso eng muguleldong'ung kotoretin Jeiso imete tuguk cheiyoe cheyachen akokonin walet nebo muguleldo. Ingiyan Jeiso eng muguleldong'ung komaisubi magutik chebo borto. Chukocham isubi ak chonye kotomo isiku. Mwoe eng kitabutab Yohana 1:2-15-17 kele mi magutik chebo borto cheichichech keyai cheyaityo kiptubotoi nebo imandab Jeiso. Ako betut nekakeyan inendet Kristo kotoretech kemete tuguchoto amu kikukurech. Ng'olyot nebo aeng, tamwas kole Jehova mat keeku chekiywei akobo tuguk chebwone. Eng kasartab keiywei kele oyie mi tuguk chebwone chemuche koimech. Koma Romanik 8:14-15 kele age tugul nekikotach Kristo ko kikonyor tamirmiriet. Anga tamirmirietab Jehova kokonech kimnotet kebe tai eng betusiek chebo koimutik kwakiim ak kenyalil sobonwekyok chebo kristianatet. Ng'olyot nebo somok, me ruokyi tuguk chematogu. Amu tabirwokyi tuguk cheikere ile uye irwokyi kenyeke kotiutye ile kikotar Jeiso kirwoket age tugul akobo inyendet. Amu ng'atutiet ko kikikinech ako kikonyo Kristo kotiachech kemong'une ratutik chebo yoityo. Kokonech katiaknatet eng sorunet. Nguno ketindoi kamang'unet eng inendet. Eng Romanik 14:5-8 ketindoi kamang'unet kele kikoterte Kristo ak kikokonech kamang'unet. Ko tuguk chekimuchi kewal chotok kotoretech eng bandanyo nebo kristianatet ak sobenyo nekibo sikunet. Kongoi Lilian. Kongoi mising Pastor amu ikonech kenai tuguk chechang kong'ete kwoeng kasi akoi kosomok kasi nguno kenai kele kimuchi kenaita ano asikobit kotok torornatetab Jeiso eng achek. Amu kokinetkei eng betusiek chekokosirto kele kieku lapkeiyet eng ing'ony. Ikere kaimwa ile kiyan Jeiso akamakimuchi keeku lapkeiyet amu ikere akot eng kot ait inget ile mitei bulb nengilal kolale. Lakini ngot komelal yebunu sitimet komalale inegei. Ko kaka metit ne Jeiso kokonech sitimet asikobit kikwengde kuyo kokikenai kele eng arawet kokwengdoi lapkeiyet nemanenyi nebunu asista. Ko kiyan Jeiso amakitoptopeni kiywei tuguk chemakingen. Anget ale biik chechang kirwokchini ako keng'alale yutok. Akot kimu nekikenetech akobo ng'alek cheking'ololchinigei kembout koech. Ko eng yu kora ikere Paulo kekimitech asikobit amu ki biik cheyoche kibwotwech sikobit kenai kele ko akot nguno omuchi aweke let lesson akobwa tai kora osubu lesson sikenai asimaorwokchini ng'alek kemboi nekatorwokchini ong'alal ak Jehova.
ameche atach Eva eng in betut nebo kwang'wan kasi anan ko koaiwech summary. Eva, lesson nebo kwang'wan kasi kometinyi kolen ne? Kongoi Lilian, kanetik tugul chekakonetech eng lesson nebo rani. Kwang'wan kasi komwoe kole kituiyo tuguk tugul. Kongoi ara eng yuni Eva we. Ne kakuyetab kele kiib Jesu katuyetab tuguk tugul eng Kimurtoiyot. Ak nebo oeng, amune asikobo kamanut iyan kele Jesu kobo koigeny ako Jehova konyi yekibwat akobo kimnatetab Kimurtoiyot. Karibu inetech. Kongoi Lilian, kongoi akobo tebutik cho. Ngiro lesson komwae kole barakutab lesson tugul komwae kole kituiyo kipsengwet ak ing'weny. Ko tebutiet neketebena Lilian kowalu kiyoto, kowalu lesson tugul. Ne ngokakenai rani kaketar lesson ini. Eng pichait na kikere eng no koboru Jesu kokende eut barak ak ing'weny. Kobor katuyet nekibit eng kipsengwet. Ko walutiet namwae nguno kowalu barakut na kowalu ng'oliondono. Amune sikebwat kunoto ko ngesoman korok kitabutab Kolosaik 1:19 akoi 20 komwae noto kole amu kichamak komie kele komeny nyie tugul eng inendet sikotuyechigei tuguk tugul inendet yekingokakoyai kalyet eng korotikab kimurtoiyondenyi eng inendet ngo tuguk chemi ng'ony anan tuguk chemi kipsengwetishek. Kiker kele kingokakobit tengek kobesho Jehova, kibesho Jehova tengek ak chito. Eng tai kekere kele kingokakeyai chito ako kikararan tuguk tugul ko kicommunicateni Jehova ak chito kimni. Kikararanen tugul, ki tiong'ik komi ak biik kobendoti, kimakomi kiy nekibo ng'oi, kimakomi kiy mauek, kikararanen tuguk tugul, tiong'ik chebo tuguk tugul ko kikararanen ak kikimwa kele kinyitat ak kimitei kalyet. Ko kingoit tengek nyokobesho chito ak Jehova. Kobeshe tengek achek ak Jehova. Lakini ng'oliot kimurtoiyot notok kimurtoiyotab Kristo kinyo Jesu nyokomakotarta korotik eng kimurtoiyot. Ko kimurtoiyotab Jesu ko kinyokomurtoiyot nekimi eng chito ak Jehova. Asikobit kotuyech eng toiyet nekikabit. Kimakomukoksei ngesoman, kimakomi chito age nemuchi kosor Adam. Asikobit konyo kalyet, asikobit kitur chomyet, anan sikitur tilyandit age. Ngesoman eng tienwogikab kalasunet 49 koitet 7 kole komwae ne yotok. Kale mami eng ichek neimuchi kotiach ng'etab kamet eng or age tugul. Kaikas. Kale mami eng ichek neimuchi kotiach ng'etab kamet eng or age tugul. Akotemene kokochi Kamuktaindet kit nekitiage inendet. Ko ki Kristo inegei nekinyokomeny kimurtoiyot asikobit kosor chito. Ko ngeker kora eng tienwogikab kalasunet 146 koitet 3. Amatomong'u baunik anan weritab chi nemami toretet eng inendet. Kekere eng yoto kele mami toretet age tugul. Akale chubot age tugul neimong'u chi amu mami kiy neinyoru eng chito. Ko kiek Jesu inegei nekinyokomeny kimurtoiyot asikobit kosor chito. Amu kikose eng yoto kele kingokakobit tengek. Ngesoman kitabutab Taunet 3 kitestai ikere ole kibuitundo tengekto. Kobit toiyet nekibesho Jehova ak chito. Ko kingokakobutyi kap Adam tengek, ko kingobit beshonoto ko kinyoljin kobit
divine person ne Jeiso inegei nekimuchi kwai kunotok nemo chito. Amu ikase kele Jeiso ko 100% human, Jeiso ko 100% Jehovah. Ko ki inegei nekimuchi kotur kalyet. Ki inegei nekimuchi konyo kome asikobit kobit koisto kalilanet nekimi eng chito. Asikobit kotur chamyet anan kotur kalyet nekikakobet eng yotok. Asikobit koistogei wasetabgei eng tiong'ik kora. Ngesoman eng Isaya 59 komwoe ne yotok. Isaya 59 koitet 2 komwoe kole ako kikobesyen ak tengekwogikwa Kamuktaindeng'wong ak kikony tengekwogikwa togenyi kotko makochome kokas. Ko kakeker eng yotok kele tengekto neibesiech ak Jehova nenyo. Lakini amu kikome Kristo mekochin tengekto Jehova boroindo asikobois eng sobonwekcho. Lakini kingokakome Kristo akotarta korotikyik eng kimurtoiyot kosorwech anyun akotur koit kokeny asikobit kenyorchi kebun kwandanyo Jeiso sikenyoru Jehova kebune inendet. Meenyi eng kimurtoiyot ko kinyo kotuyech ak Jehova nenyo asikobit koshinet nekararan. Kiib korotikab Jeiso kalyet. Mako ki bunikab Jehova ako ki lagokab Jehova. Noto nemwowech kitabutab Romanik 5:10. Maybe sisomanchigei anan asoman eng yu. Romanik 5:10 komwoe kouni kole amu yekitako ki bunik ko kikituyech ak Jehova eng meetab weritnyi nesire mising anyun ko kakituyech kesorwech eng sobondonyi. Ak mau noto kityo ako kiboiboi ak achek eng Jehova eng Kiptaendenyo Jeiso Kristo amu kikenyoru eng inendet katuyet. Kikokonech katuyet ne inegei kingokakobesiech tengek ako kimatakomi kamang'unet age tugul koek kimurtoiyotab Jeiso kamang'unet nekitinye eng sobonwekcho. Ko ne kakenai eng yutok kele makiitchinech tengek kokeny yekiyan Jeiso koek sorunendenyo eng sobenyo. Kiib Jehova kakwautiet asikobit kowektech akotur kalyet akotur kokeny chomyet akotur kokeny tilyandit nekimatakomite. Eng nwakindo ko kiibut tengekto tilyanditnyo ako eng kimurtoiyot kenyoru tilyandit kokeny akotuiye ak Jehova nenyo. Ko eng ketebena kokeny Lilian tebutiet nekemwa ile amune asikobo kamanut kiyan kele Jeiso kobo koikeny ako Jehova konyi. Yekibwat akobo kimnatetab kimurtoiyot. Kikere eng yutok kele ngesoman eng Johana, angen ale ingen biik tugul kitabutab Johana 1. Kitabutab Johana 1 kaitet 1 akoi 3 komwoe kolen eng taunet ko kimi ng'olyondet ak kimi ng'olyondet ak Jehova ak ki Jehova ng'olyondet. Ko eng yotok kakenai kele agenge Jeiso ak Jehova agenge. Mwoe chito agenge eng yotok. Kale kimi ng'olyondet, taunet kimi. Kobo koikeny. Kakobor eng yotok kole kibo koikeny. Atyo kora kekere eng kitabut kikimwoe kenai kele ngesoman kora eng Johana. Kingomusmus Thomas akobo Jeiso. Ko ing baadaye kimwa Thomas baadaye kakotambuan kole nga Jeiso ni. Kisomani eng yotok Johana 8 kaitet 58 komwoe ine kimwa ne Thomas kinde kakokunduan. Somanan eng yotok Johana 20 Johana 20 kaitet 28 komwoe eng yotok kole kowolchi Thomas kolenji Kiptaendenyu ako Jehova nenyu. Kairo? Kakobor eng yotok kele Jeiso ko Jehova.
En kaitet ing yotok kakoborwech ing yotok kele Jeiso ko ki chito konyi ako ki Jehova konyi. Kemwa kele ki chito ko kirir Jeiso. Kemwa kele ki chito ko kikas ng'wonindo. Kemwa kele ki chito kiam rubet. Ngisoman eng kurgotik kinyoru. Ngemwa kele kora chito ko kirir ako kikas ng'wonindo. Ako kiek chito. Ako kiek kora ako Jehova. Amu eng kimurtoiyot kekere kele kime akosop kora. Ako kimi eng tai keyoe chito kora. Kekere eng yotok kele ki divine. Nekimuchi kosar chito amu mami chi neimuchi kome eng kimurtoiyot akome akosop kokeny eng betut nebo somok. Kekere kele ki Jehova konyi kora. Eng boisionik tugul ak kwang'utik tugul chebo kimurtoiyot koborwech kole Jeiso ko Jehova. Kongoi, tos mi chi netebe kiy anan tese eng yotok? Ba kemwa kacham ng'olyon neketaune ile kimurtoiyot. Ingiro cham kenome tugul anga kimur komur kolechi toiyet nekikakobit eng Jehova ak achek. Kacham ng'olyonotok amu ngiib komie ile kimur toiyot nekikitoitosi ak Jehova. Aker eng konda age ale Jeiso ini kiptaiyandenyo ne sorunindenyo. Komami kiy nemai nekimuchi kemwa kele makimuchi keker Jehova. Kikwai kiy age tugul nekang'etengane ak inye ko iyan ile kikwaiwo tuguk tugul. Ko amu kikwaiwo tuguk tugul Kristo konyolu aine. Nyolu akasit, nyolu asik. Sigunenyo ko kikwaiwech Kristo tuguk tugul. Mami kiy nititese ile kirarta nema Jehova. Kito nekang'et eng inye ak ane ko kemwa kele wei kongoi kiyai tuguk tugul. Ko tuguk tugul chekiyai eng ane atindoi kamang'unet kele kikotuiyech ak Jehova eng Kristo Jeiso. Anga sigetab Kristo inendet ko taitanyo. Eng borto nebo berkeyat Maria ko kikotuiye Jehova eng werinyi. Ingokere kipsengwet angokere Jehova kokere werinyi eng achek akokere achek eng werinyi. So it is a reverse, two way. Kere Jehova werinyi eng achek. So ngokere Jehova eng kondanyi kokere Jeiso. Kongorititab Jeiso kemi. Eng yu kekere Jehova eng Kristo. So konyekyo ketobeni Jeiso. Ko ngetoben Jeiso ko kakeker Jehova eng inendet. Kwa Jehova katuiyet nebo koigeny eng sorunet nekikwaiwech. Aye inye nakile ariri aye inye ikonugei ak iyan. Makomi kiy nema Jehova sikesarwech. Kongoi. Kongoi Evaline eng somanet nekainetech. Kakas akine kuya kamwa Pastor kimurtoiyot ale kakat tuguk oeng. Inget ile nguno ngimur kole ko ngotamache kokwerin chito ko kakokerta eng toiyet nekikakokerech makiilu lapkeiyet nekakinetegei kele kikitinye lapkeiyet anan kikiyaech eng itondab Jehova ko sikokonech kamang'unet. Ako kenetech kokeny kele ile eng Isaiah 59:2 kele kikakonye tengekto nekiyach kotko makokase Jehova. Kotko makokase Jehova amu yekakeistegei kecheng sogek kuyo kimwoe keung'egei. Koek Jeiso nekanyo katikati yu kotuiye asikobit kenyoru kokas kwanda. Kongoi mising ako kakenai kele ka Jeiso nekikiyai eng kiy age tugul kotuyogei eng kiy age tugul eng kiy age tugul. Eng Kolosaek 1:19 komwoe ng'oliondonoto koek inendet neki Jehova indet uni chamwoe Pastor kolen indet akoek
chito eng tugul kora asikobit koek inendet neituitos ki age tugul kotuiyo ki age tugul nekikakomurok. Kongoi mising. Ara konech summary akinetech ile tos kiyae nee yekikeni lesson nebo wikit nenyone. Kongoi Lilian. Kakenai Jeiso kele taitanyo. Kakenai Jeiso kele kinyokome asikobit kinyokome eng kimurtoiyot kotarta korotikyik asikenyoru reconciliation kokeny. Achek chekimataketinye kamang'unet. Akot nguno kemuch ketinye, imuch imi yo kometinye kamang'unet eng tuguk kaimutik cheimin. Lakini meche ibaibaitu inai ile Kristo, kikome Kristo akobo inye. Kikotar cho tugul, kaimutik tugul, koiwechi kebechi taitanyo. Eng atkaan kora ko taita eng kapchi kobo kwong'ut amu inendet nekeng'ololchin akongen tugun chechang akemwochin tugun chechang. Ko taitanyo nekitinye Jeiso nekiwechini eng sait age tugul. Kemuchi kemwochi nyalildanyo kobun inendet, kemwochi Jehova, keitchi Jehova nenyo. Ko chorwenyo nebo kwong'ut, taitanyo nekimuchi keng'ololchi eng sait age tugul, kekonsolen yekitinye shidoshek, kekonsolen yekitinye kaimutik. Ya itinye sinyen chito neo taita eng gaa, kokochin advice biik alak. Kong'ololchin kole kitepto ano, kilyon. Ko Jeiso nenyo nekemwechini eng atkaan kora. Kongoi mising kaketuch lesson nebo rani. Ko kongoi amu okasech eng atkaan kora kinetkei tugul kibagenge asikobit keweny toretech Jehova akonyitech kesom tamirmiriet netilil sikotoretech kikuye ng'olyondoni ako konech asikobit kesich katuyet ak Jehova nenyo. Imuch ibwat ile kiloitu mising eng Jehova, lakini mi kamang'unet eng Jeiso. Ngesich kamang'unet nyo. Otakatin kokeny eng lesson nebo wikini nyone nemwoe kolen katuyet ak kamang'unet. Katuyet ak kamang'unet oye memisen. So kondoiwok Jehova akoi wikini nyone yekitinye lesson again. Ko ngot komakomi ng'alyo age tugul kesoe. Ongesa. Kamuktaindet netoror mising Jehova nemi kipsengwet. Kiwekun kongoi Jehova eng kasar neuni nekakimuch kinetkei akobo chomyeng'ung. Nekichamech kot mising kotiyoku wering'ung neinegei nyokome eng kimurtoiyot asikobit kiityechi imanda kokeny achek chekimataketinye kamang'unet. Kakibutchi kelyekuk Jehova nenyo, kingen kele kilosun akitororin amu imie. Kongoi amu Jeiso notok inegei nekinyo asikobit kotuyech ak inyendet. Kongoi akobo Jeiso nekimuchi kebunu asikeitchin amu kikounyech tengek. Kisomin Jehova yetekemi ng'onyuni nebo tengekto asikobit kesich kamang'unet eng Jeiso werinotok taitanyo neindoiwech akoi keitchi kamang'unet nebo koikeny. Kongoi Jehova nenyo, kisomin asikobit itebi kobotech akoi eng wikit nenyone kokeny yenyikinetigei akobo katuyet ak kamang'unet. Konech kamang'unet eng sobonwekchok. Ye makitinye kamang'unet ikonech kamang'unet. Konech kayanet neinegei ak inyitech tamirmirieng'ung eng sait age tugul asikobit kebendate chomyeng'ung. Amu tugul kesoe eng kainet nebo Jeiso netindenyo. Amen. Kongoi.